one. Imamo laganih problema s orijentacijom. When you first left me, I was wanting more, but you were that girl next door. What'd you do that for? When you first left me, I didn't know what to say. I never been on my own that way, just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Sad je 3 sata, mi smo gladne. Da li da se vratimo doma ili da tu nešto prigricnemo? Idemo naći neku pekaru. Rukavice su plave. Sve reći? Ey, stranges kleines Leben verläuft auf Seitenwegen. Ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist daneben. So selten Flugrakete, bin mehr so Zugverspätung. Doch die Ernte kommt, immer Mann, es ist gut gesät. Und ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten. Emily potrošila je gro para. I sad tražim polakca nazad. I ja hoću ići u indijski restoran, a Emily nije oduševljena tom idejom. I sad Emily googla. Ili zove tetu. Dajmo sjest na prvi bus, to je to. Tako je u Zagrebu. Und fällt der Jängerturm, egal, gibt die Verlängerung. Halt neuer Plan dann, ey, Leben ist Veränderung. Današnji dan je bio dosta chill, to šta bili smo u tom shoppingu. Ja sam ostala doma radit nešto. A Emily je bila u još jednom shopping centru. Ko može, može. Da. I sad idemo za koktele. Šta je smiješno? Ja volim alkohol. Voli alkohol, ne može popiti čašu vina. I sad Emily nam sređuje outfite. Sad će ona tu peglat, frajerica. Neću ja tići. Daj šumu, ne treba. A ja ne znam peglat, pitaj moju mamu. Ali ajde, potrudit ću se. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Danas idemo na neku fancy večericu. Fancy večer u podne. Fancy ručak. Idemo u indijski restoran. Sad gledamo na Google i došli smo nekom predgrađe. Bogu iza nogu i sad ćemo vidjeti da li smo uspjeli i da li je dobra indijska hrana jer nikad prije nisam jela. Dragi gledatelji, u indijskom restoranu je bilo odlično.
Ali stvarno, znači, baš mi se sviđa. Mi nije mogla svoje jest koliko je bilo pikantno. Ona uvijek izvuče da je bio slamku. Idemo u istarski restoran na jedne krafe i malo domaće rakije za laku noć. Ovo je bilo najbolje mjesto gdje sam do sad bila. Na strane sushi i Ne zato jer smo Istrijanke. Da! Na strani sushi i indijska kuhinja, ali ono kad kažu ljudi najbolje je doma, znači vino koje su nam još dali za ništa, ovi dragi konobari, divni su, ono je bila čista fantazija, znači savršeni završetak večeri. Hvala svim Istrijanima, pozdrav kolegi čije je to lokal. Ovo je savršeni završetak 2018. godine. Wird es rote Rosen regnen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? U talijanskom restoranu smo i napokon je kombinacije mila. Ali baš su zločesti, nedjeljom da jedemo picu i sad jedemo paštu. Evo, bili smo u talijanskom restoranu i pričala sam s njima po talijanski i osjećala sam se kao doma. I nisam nikad bolje torteline jela, mislim, ovo sad zvuči kao da lažem i da govorim da je sve super. Ali ovo je bilo tako dobro, ovi tortelini i pašta koju smo uzeli za doma je bilo najbolje ikad. Jedino što nije bilo dobro da su malo se činili fake ljubazni, neki od njih, i da smo čekali 3,5 sata da se opet otvore. Znači, kupila sam vegansku paštu, ujebate, malo se smrvila. Kako ću ja s tim do doma? Da se ne zmrvi u kuferu, a ne stane mi to da ću imati tu hard disk. I tu je freška pašta.